Ka syat suk mensim jong ka sen kasi West Khasi Hills, ka bala penlong kala asngi ublei ka khalai tarik jambang ajana posau. Hamadan ni nosteng kala kudno akapor san chiteng janmit. Ha kate kalempung syat suk mensim kumba arspa asal pokandai ngut ki kenhun syat, jong kirang bathe samla suti, kila shimata shirhem. Haswa ban penkut da kaba penhiare kalama jong ka sen kasi. Kita ki arspa asal pokandai ngut ki samla, kila penlong ka jiang syat pelun ya kamadan. Balik se om paju kami ikut ya kaba kum kate ka jing syat, kabla pensyok be ya bar okipai ba kibawan pe ya kate ka sengi. Ai kibeno ki tosan sekretari amana kita seng boleh pulang mentasi. But tumjuru ai boleh ya baru kelum lang. Makin yo berbor ya kabet kebesaran perpan apa juga. Dari terkenal nunggu tahu nak kerku kerdo. Am kami kena West Khasi. Ba kana iki. Nak kami seng kasi. Kana Besok sebab ni yang lang berhok. Dah jingkir ku. Juru pagi ni perang. Ai kumeru kam tame ikitmen kisan prawan hiar nang bei nasional. Ai kan kadem hasyawan koi kesat kalau kejat. Kesat sumbersim nangba. Takan ngubrei dem dei ikitmen kisan nang bei nasional. Tahu brei nak kerku kado ikitmen kisan bakir ikitmen sangpas kisan. Bat dan jam kerukam bagi bat so kan dak kira nak ko sabu ko dimintaan penhiano kalama kapun pawi ka kisin ba kasat minta si kar ko budai Hindi ka na lang mo. Presibon ni namba bela bela kunjuru presibon ni bisa sen ikinong shot iway presibon presibon kini eleksyon pesan berita kantor undang semua skerbi tapi ni poisuk pesan selak iye kisah berbeda kuat ada lagi poisuk ada pesan saling sesam poisuk pesan teman saudara bagi bayi besar presibon presibon